Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ade algon menge mujtamauge terega algon mennan amuko wara ginan namoes fenna manzaremmi dede fardunge meduga debasuma ararum bun annatan adihama ehemme ege sababun waran nedeve asarutake mujtamauge terega kuramun datamis Nabiya sallallahu alayhi wasallam ekalege faanu wani mige ma kuri suren mikaman irshad devwafa mikhala kankan hallu qurani kihinetto adihama ehemme Nabiya sallallahu alayhi wasallam ge irshaduga algon men hifahatta fikama wani nama mifada kantatta warab boda madukure vidana egotun Nabiya sallallahu alayhi wasallam ge arihuga ebba sahabi ebekalunge muli hayan heda kurevvi Nabiya sallallahu alayhi wasallam ekalege faanuge emme fahuwaguta jehendebes Anas radiyallahu anhu vidaluwani timankalege faanu kuda kujje gotuga Nabiya sallallahu alayhi wasallam ge arihuga khadimek gotuga hidumek kurime Nabiya sallallahu alayhi wasallam ehenkamun ekalege faanu duwahakes timanna dimala uffeves vidalennuwe kibegento miyonikame kuri kibegento miyonikame nukurani ekalege faanu sallallahu alayhi wasallam hadisen nukuravwe ehem wima alugan menna mi kurukuru wahakaim wese baingi gende Nabiya sallallahu alayhi wasallam ki waran oga teri komme mihakaves ekalege fan muamala kurawwa kama wani nama waran hinutum wuma ekko oga teri kama ekko muamala kurawwa bekalekka adives alugan menna Nabiya sallallahu alayhi wasallam irshad devwa fawani alugan men kamegga hingamanu jehe kama wani nama ruliyanna kama wani nama kantatta qur'ane gota meduga egotum edduwaku sahabi bekale wadagen Nabiya sallallahu alayhi wasallam ge arihuga nasihataka edilevvum ekalege faanu me hadis kurawani tiba rulina nashe mifadain tim faharu maaneki hagigatuga ruli awmaki gina faharan ege sababun waran nuba asarutaken e nayavves adi ehemmi hunna ves qur'an kamen adi ruli awmuge sababun e fahuga den kureve kantattaki hagigatuga ena fahun hitama kuran jehena kantattakekka adi mikantattan hallu kurumattakaves Nabiya sallallahu alayhi wasallam wani hadis kurawwafa nuata irshad devwafa ruli atwejjekama wani nama a'udhu billahi minash shaitanir rajim mifadain kiyuma adi kolan hunna miha ishinuma adi ishinde hunna miha oshowuma ehem bima Nabiya sallallahu alayhi wasallam ge mifada irshad tawga algan men hifage alugan menge mujtama alugan menge amilla nafsutan islah kurmaki hagigatuga alugan men kommehem veskuran jehekame wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik